Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini saya diundang untuk turut mengkhatamkan Al-Quran dari salah satu santriwati di salah satu taman pendidikan Al-Quran di Kota Palopo. Acara khatam Al-Quran ini, teman-teman, adalah salah satu kebiasaan masyarakat Bugis. Apabila anaknya sudah tamat mengaji, maka orang tuanya buat acara yang sangat meriah sebagai tanda rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport kami. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك ولها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليوم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Proyek kotor dari tanah dia. Sekali pertama yang barangnya ini. Cumi nama kurang itu pakai kurang dulu. Pakai. Iya. Apa lagi nah? Apa mereka rekod dua? Apa lagi? Apalah nama juga. Ada lagi tak dua mesa pi? Ada dapat buka ya, Ron? Orang ni siapa ni? Nama cari baca deh lah. Yang kamu kurang. Awak dua muka kamu lah ya. Iya. Kalau lagi juga kita yang baca itu baru dia mengikut dia. Oh iya. Begitu caranya kalau ketemu orang. Kita gurunya baca baru mengikut dia, bukan dia baca. Di sini membaca. Ya. Begitu dia tuh kalau misalnya selama ini ketemu tahu ya. Nah, tapi kan yang kurang satu kan baru kita yang ikut. Ah, itu. Kita buka dengan di situ waduha. Bukan ki waduha nak. Ya, ikut ke sama guru mulai. Nah, baca guru kita baru ikut ke dalam hati nah. Ambil ku batal situ satu lain batal lo nama saji.